Zovem se Almira Dautović. Rođena sam u Zvorniku 86. godine. Kada sam imala 6 godina, počeo je rat u Bosni. Kako se može razumjeti jedan rat kada imaš samo 6 godina? Nakon malo vremena ubili su mog oca i ostali smo sami, moja majka, brat i sestre. Poslije su nam spalili kuću i od naših komšija i svih nas. Pobjegli smo u Srebrenicu. Srebrenica. Grad gdje je toliko ljudi vjerovalo da su sigurni, zaštićeni. Prošlo je mnogo godina i ja više nisam ona djevojčica koja nije mogla ništa razumjeti. Zbog toga jedino što mi preostaje jest pokušati našminkati stvarnost svakog dana u vremenu u kojem živimo. Ponekad kada me gledam u ogledalo, čini mi se da ne vidim nikoga. Kako možeš biti neko bez prošlosti? Bez nečega što ispričati? Kada me gledam u oči, tražim priče koje bih voljela živjeti, ali nisu postojale nikada. Samo Srebrenica, jedna priča zaboravljena. Sada već imam 21 godinu i ne imam ništa što ispričati. Samo Srebrenica. Samo tišina. Ali ja nastavljam sanjati, zamišljati. Tražim boje da ispunim crnu rupu mog sjećanja i malo muzike da ispuni prazninu mojih očiju. One day, me and my parents go to visit Kamenica. Where children can go out. They could play, talk and everything, but now there is no so many children like before. Just a couple of them, maybe 10. And this is not the same thing like before. Now it's destroyed. This is the place where I find the bodies, the bones of the people from Srebrenica. There was 244 people dead. This is something for the memory of that. This is 244 people die in the Srebrenica, and they are born here on this hill. House of my parents, it's all destroyed. They won't have no place to live. They cannot make the house because they don't have money, and they shall be on the street. Badly. It's very bad. I'm sad about it because this is the place where I born. This is the house. This is my room. We came here when it's the summer. When it's winter, we cannot be here because this is not the window, and it's cold and all broken. Only when it's summer, when it's hot, we can be here. This was a sleeping room for my little sister. Just one bed and nothing else. Now you can see what's inside if you want.
the world shall see this, what's going on with some people's house and what Serbs done for us. They only destroy our house and everything what we had. There is nothing left. Nothing. Això no, això quan ho fas tu, quan és la lletra es buida tot. Saco, saco! Tota la por que t'acompanya. No, no és el mateix. No és el mateix. Tu fas la que fa ella i tu, Magda, fas res i... When I came in this camp, I had 10 or 11 years old, and it was very bad. We didn't have money, we didn't work anywhere. We had to buy books for the school, clothes, everything. We didn't have trees for the fire. We didn't have enough of the water, anything. The station was really, really bad. But after that, it's a little better. Estació que ningú sap el seu nom, que s'ha oblidat. Entre pluja i por van avançant amb la suor del passat, no tenen clar si podran anar endavant, 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 sense girar el cap. Entre els records de guerra neix tot un món que no en té prou i els trepitja ben fort. Van regirant entre les sobres de pau per aconseguir un motiu per anar endavant, endavant.
pluja i por. We had here very good memories, but now those memories are destroyed. Only like this, but in our hearts they are still there. They could not destroy that. That's all. Mais je suis en contact avec les familles, les femmes, les enfants, il y en a qui sont les membres de l'association. Et je peux vous dire, si on parle de l'état de l'âme de psycho, ça durera longtemps. On a fait les enquêtes parmi les enfants, je peux vous dire, tous les enfants qui vivaient en Bosnie-Herzégovine, même dans la zone de la guerre ou la zone qui était libre, ils sont touchés de des problèmes psycho pendant la guerre. Et les familles et les enfants de la famille qui ont perdu les parents, mais ils sont aujourd'hui pressés de cette situation. Je peux vous dire que l'association a un projet psychosocial et créatif avec les ateliers psycho et créatifs et on aide de manière que les enfants puissent accepter notre aide. Et je sais très bien, il y a les résultats de l'enquête que 10% d'enfants de Bosnie-Herzégovine ne peuvent survivre sans une aide. C'est-à-dire, il y en a au moins 10 000 qu'il faut aider chaque jour. Il faut protéger, il faut soutenir. Et voilà, c'est l'histoire comme dans toutes les guerres. C'est la même chose, je pense, au Vietnam, c'est Tchétchénie, c'est Irak, c'est partout. Les enfants souffrent plus que les hommes, plus que les vieux, qu'âgés. C'est le problème de mon gouvernement. Mon gouvernement ne sait pas que sont le but de notre pays, le but de Bosnie-Herzégovine. Je sais qu'un grand somme de l'argent est venu en Bosnie-Herzégovine. Et c'est le gouvernement bosnien, on peut dire même l'association bosniaque, n'est pas tellement intéressée, je ne sais pas pourquoi, aider les enfants qui sont à Mihatović, les autres camps où il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas le marché, tout ça. C'est-à-dire ils sont laissés au coin. Et j'accuse le gouvernement qui ne s'occupe des problèmes des familles de Srebrenica. Je dis j'accuse le gouvernement bosnien. Samir, yesterday kada speak Samir. I to kolega radni od mog muža, radili zajedno njih dvojica. Kad će, ja trebam da otkupim ovaj stan, trebam gotovo, a kad će ovo popraviti nikad. I kaže, ne možeš biti u tuđoj imovini, meni je deložirao, kaže, vraćan ti je stan. 1993. godine, kad su evropski posmatrači ušli u Srebrenicu, iza mojih leđa su dvije škole, jedna osnovna, jedna srednja. Tu je bilo puno izbjeglica. Prestalo se malo pucati nekoliko dana i izašli su muškarci da igraju fudbal, a ostalo stanovništvo je ovdje u velikom broju bilo okupljeno.
odjednom su pukle granate i od te jedne granate poginulo je 73. To je mjesto gdje ja stojim. 73 poginulo i 160 ranjeni. Svi su bili u komadima. Ne mogu nikad zaboraviti, sjedila je majka pored mene koja je imala 2 sina. Blizanca, to sam kasnije saznala, rekla je: joj, moji sinovi. Kad smo kupili te ostatke, našli smo njenu glavu od sina. Ona je stavila u svoje dimije. Bilo je krvi do koljena. Ali eto, to se rijetko kad pominje, a ja to ne mogu nikad zaboraviti. I ovdje je napravljen na ovom mjestu masakar. Vaig passejant molt lentament quan el temps corre i mentrestant tu no et mou gens, però no et passen les hores sense saber per què vas perdre-ho tot i les paraules ja no són res. Buscar-te, et va atacar les mans de sang, vas perdre la mirada, somrius i dius que estàs millor, però veig com plores quan no entens res, perquè algú va decidir que la guerra era el camí. Tokom rata bio sam u Srebrenici. Kad je okupirana Srebrenica 11. jula, imao sam 15 godina. Kroz šumu sam krenuo, ja i moj otac, rođaci i mnogobrojni prijatelji. Na putu ka Tuzli bilo je strašno, užasno. Mnogo se pucalo, granate padale, narod ginuo. Znači tu, taj gospodin Morion, to je sve vidio i to je za njega bilo ništa, on je krenuo da napusti sebe. Međutim, taj narod je po svaku cijenu svog života stao ispred njega i nije mu dozvolio da ode, ne znam, to je trajalo 48 sati. Tako da je on, znači, kroz nekih 48 sati sa tim svojim užim timom nekakvih oficira proglasio Srebrenicu demilitarizovanom zonom. Samim tim proglašenjem demilitarizovane zone, narod je jadni narod, ko nije imao iskustvo u ratu i šta je rat, je smatrao da je to sve gotovo i da je to svršen čin. This is a Unification Project Storage Facility. Everything is in Tuzla.
This storage space is maybe around 250 square meters. I already told you that there is 867 shelves with stainless steel trays and almost 4,000 body bags. Right now in this storage space we have 3,900 body bags related to Srebrenica 1995. The reason why I'm telling you just body bags because we have a lot of body parts and commingled remains here. Several months ago we had almost 5,000 body bags, but we identified 1,130 bodies and we buried almost 1,000 in Potočari Memorial Center. Right now what you can see here in this storage space, you can see white body bags where we keep human remains, and on the upper part of shelves you can see paper bags with clothing inside. That's mean when we receive body bags we have to separate clothing from the body to wash and dry everything and to repack clothing in the paper bags because according to our experience that's the best way to protect clothing from further decomposition. This was our first project on the beginning of this polio identification project. We want just to present our findings to family members, and that's the reason why we published 2 books of photographs. First one, it's related to surface remains, and the second one, it's related to remains from mass graves. Probably you heard that on July 1995, one group of people tried to escape through forest to come on free territory, and that group was killed on the road between Tuzla and Srebrenica. Recimo, ja se baš sjećam tad riječi svog brata, znači to su bile i posljednje riječi koje mi je rekao, nikad više nisam ni vidio, da se razdvijemo, da ne idemo zajedno, ako se razdvijemo će bilo ko doći. And one group of people, they were arrested immediately in the Potočari UN base, and they were killed somewhere, and they buried them in different primary mass graves. On the end of war in Republika Srpska, they tried to hide evidence, and they used bulldozers and trucks. And for example, from one primary grave, they made 2 or 3 secondary graves, and that's additional problem for us in this project. But related to these books of photographs, we published 840 cases and we present them with more than 4,500 photographs. More than 3,000 persons saw these 2 books, and we had a lot of recognitions, multiple recognitions, but unfortunately just 16 positive IDs. Maybe it was really confusing for family members to recognize something from small photos. There is a lot of similar clothing. For example, they were surrounded 4 years in that area and they couldn't buy anything. They didn't have a chance to buy anything. They had to repair a lot of stuff to create clothing, and that's the reason why we have a lot of similar shoes, similar pants. Und das ist für die Zigaretten. Und das ist die Nummer, von welcher identifiziert ist. Das ist der Onkel von Nermin. Er heißt Miralem Ikanovic und wir haben ihn gefunden in Glogova und identifiziert hier in Tuzla. Und das ist das Rest von ihm. Right now, idea is to try to identify complete or relatively complete bodies, to bury them in the Potočari Memorial Center, and then to move bodies from new exhumation that we can continue with our examination here. And that's probably the biggest morgue in the world.
Kad smo prošli preko Buljima, već počeli su sa svih strana da padaju i granate, da pucaju meci. Narod je ginuo. Oko mene je narod ginuo. Padao na meni. Bilo je užasno. Sa mnom je išao moj otac svim putem. Kako granata padne, tako on padne na meni da me zaštiti. Narod je ginuo. Bacale su ih granate, meci, sve. Po noći kada bismo išli, gazili bismo preko mrtvih ljudi koji su ginuli od granata, od zasjeda. Mjesto koje se zove Snago, vidio sam poredanih 9 ljudi mrtvih koji su bili u zasjedi. I od tih ljudi jedan je isti bio moj amidža. Tada sam poludio. Prije toga sam se rastao od oca. Kad smo bježali, kad je se pucalo za nama. Nisam znao ni kud, ni gdje. Posle tog silnog udaranja, bijesa i življavanja na ljudima, poveli su nas prema svom nekakvom kampu. Bila je nekakva kućica, kao šator nešto, ne znam, nije napravljena. Tu je bilo neke vojske. Nakon jedno 20 minuta došao je autobus na to mjesto da nas vozi negdje. Oni su mi rekli, izašao je jedan čovjek iz autobusa i rekao, Balije, sad smo vam stali u kraj.
Žene su briska je bila, uzeli su i ženi dijete, možda od 5 godina. Imala je i deku, krenula je za njim, daj mi dijete, nije da, ona je rekla evo ti deka da ga pokrije, dat će ju i ga. A on je bacio deku, ne treba mi, kaže, niće njemu ne trebati deka. Ne treba njemu više deka, odnio je ženi iz ruku. To su sve bili jedne otud, jedni odvod, da mi između njiha da dobro vide koji ima muškarac ili cura da bi je izveli. Samo su odvojali i rusakove skidali koje šta ponio s leđa. Bilo je na 1000 kraj ceste rusakova, a imali smo neku, kako se zvala. Now I want to take you to March 1995, to an operational directive number 7 from Mr. Karadzic. Čuo sam da je gospodin Nikolić izjavio da sam ja koordinirao odvajanje ljudi u Potočarima zajedno sa njim, ja odgovorno tvrdim da nisam. Did you ever see any men separated from their families in the crowd in Potočari while you were there on the 12th of July? Ja nisam. Never saw any Muslim hit or kicked, pushed onto a bus? Ne. Did you receive any reports that Muslims were being physically abused on the 12th of July? Ne. How come you're smiling? Pa znate, prošlo je 8 godina od tih događaja i čovjek pokušava da se sjeti svake sitnice, ne može se sjetiti. A znam da, ja lično znam da sam radio jednu normalnu, korisnu stvar. Hi ha qui diu que la història no es pot esborrar. Altres diuen que és fàcil tornar a començar, però entre la neu veus les ferides, molt poc alè mines. Hi ha qui diu que els teus ulls ja no poden plorar. Altres diuen que el sol els farà brillar. I entre la pols neixen més vides, buscant un lloc per sobreviure. Hi ha qui diu que la lluna et vindrà a buscar i perdràs tota la por que t'acompanya, totes les morts que t'han deixat, totes
crec que la lluna et vindrà a buscar. Prošao je još jedan dan. Dan potpuno isti prošlom. Takav je život u jednom izbjegličkom kampu. Gledam se u ogledalo i sanjam da sam glumica. Zamišljam se na velikom platnu i moja pojava se prezentira pred svima. Da glumim u jednom filmu, da sam protagonista jedne nevjerovatne priče. Šta se mora osjećati ispred jedne mračne sale, prepune ljudi, dok te svi posmatraju? Jedna sala u tišini. Jedna sala prepuna ljudi. Ljudi bez imena. Bez izraza. Samo sjenke. Kao da nikoga nema. Kao da se ništa nije desilo. Vrijedi li tražiti ljepotu? Sakrit se od svega što jesi. Od svega što si preživio. Odglumiti ono što niko nikad nije želio vidjeti. Ono što je cijeli svijet želio zaboraviti. Jedna priča za zatvorene oči. Samo Srebrenica. Šta mora biti iza ovog ogledala? Mora biti neko? No comprenc per què la vida sempre et respon. Quan no pregunta res, mai entès per què sempre és igual i només el temps ho cura tot. Mai entès per què després de tot queda algú que no té res per dir. Wann er Video macht und er ist fett und alles was er aufnimmt. No comprenc per què després de tant de temps res no canvia i m'escrius i em dius que tot va bé. Un adeu i una mentida, un filferro ple d'espines, una bomba que em rebenta el cor. Ja se izvinjavam što ću ređa. Un record llunyà, una imatge, un camí que es torça i que no porta enlloc. T'imagino cada vespre mirant la lluna com marxa sense tu i un vent fred que se m'escola entre les idees i els plecs del meu cervell. Et somio mentre crides, mentre corres, quan t'atures, busques però no trobes mai ningú. Una estona que s'acaba com la darrera mirada. No te'n vagis, no em deixis així.
dies, faci muda.